so dear na kuma kita kawachi ne bo pa Opego roma Orwate ki kom Dano ne research market tika temone Daktari ti temone ma tot tak ma tot pat bo pa Opego en ki wa kiti luongane ne le mo ti luongane modified kidney bate lokane ka be jemo ko makita tera ketika kerne ikom ubo makiti kwanyane ki kom Opego en ki waji ne ngat makiti tem operation research kumene kom Dano madong ti brain dead wanyore de wiye no ta kira kiti temone kidney eni ikom Dano rom ko kumegiti waji ne kidney do ri 32 hours ma putika ko ikom ngat enane. Wow. Look at that. Nge look at your ni science and technology ni. Ke nero ni ubo Opego tika tiji kom Dano. Kumbeti tika mino tika penye kana wachi ndo kwa choko kwa Opego. Pia nero ubo wipo la chinja manyi mono beda kok ni ke kwa lo megeo ke kanyi. Daktari wachi ubo kake kwanya kapike ke resist mo matio refrigerated maber. Cannot even last for 3 minutes. No baleo. Mero free moment you level mal. Guaco be kira ke guaco kwele ke guaco stay level mal. Chidong eni ba? Ini ti makwi kume research kiti wachi ne lock me kidney failure to wale elogo me America Dana marama piera boro we boro giti magimero kidney kubere mo loga 88,000 magiti kamero kidney transplant mukene magito ki kidney failure in a year or 100,000 ali mia chel so loka organ transplant anicha mego Jane Ruth Chen minister me health ukate ki loka kanyi wa ki passing cheke wa kitna no kiti pokone nyo ki kwani ki kumngar ma ki kere kumngar mane no tie ma no check logo pian ko ne do da ko dongo da cher kat ne kanongo C-section kanwal ki kwalo kidney gi opat ngar ni mone no accident cher no ki ya ko jem ki kuma wen ki mi dong kom ngar mone no ine cher ka yokane so check katie olo buwero kidney transplant ini one of the ki bene ka kiramo no alternative ki kumle pat ki wachi ni an akwana ka mone ni in 1984 kino ki kwanyo chwiny babon the heart of a babon ki kere kum la ten matiri mano tiki heart failure la ten okwo pango e mwaka pier rio koto a heart of a balloon a babon ayinga ne gunya ki kwanyo chwiny gunya ki kere chwiny ikum la ten mati mwaka la ten la kera la ten udo mwaka chiri mwaka rio pango mwaka pier rio koto loka kidney Emma kiji moguma science teka time kumeni wachi utime nyopo timeta amer wachi article rema mo achel alweno fonya word lalia ufonya had a kidney issue ento kereo among the many me waja ni gemero kidney ni Dano teka nongo père me kidney failure bena pigi ngeyo chake kini nyobiro kini era awajero fonya in a joking way awajine if he was living in Uganda I would be among the first people mimi your kidney I would sacrifice and give him my kidney achie Gerna wajine Dano ramako ki kidney achie you don't have to have two exactly pia mangeyo ni aromo bedo ka achie bena fura kwa mabe erna konyo kwa pangare money ento lok madung tika bioni the number of jomatika mero kon makumano beneduata donc any kind wajini bi miyo anam is just out of the will ni I can give ento science bendak tika bioni kumero wajini okay padang le benaka dong pe waramo teach en kimango maki karaperichal en Opego ni variation netieni guako ne wai guako kini wako ti mabe eni makiti wachine ne kiti pimene madong kombe the kidney do ri kom ngat that dead brain dead person and donc for 32 hours ngat get a brain ne do ta enter the kidney is functioning ikom ngat and donc 32 hours mukene ki wachine kiti about 2-3 months ago makila kwanyo kidney ki kerbe kom Dano manopioto kitemo research neno kitemo research kino ngato ri for extra 2 months inge 2 months allergy mogo chemical mogo mano ati ko Opego
po Orwate ki kome so ngato to eno uro ko ri kong dwe ari ade an kalone kom jim mani kitemba ema na yeni kilo ane should be used as a sample ke kwanya chiel ki ket po Opego ni ke kwanya chiel ke mi ngarmo we ko wanen ko ariyo ni tiyo kini you would give your body as a sample exactly actually mini yang kong ni tiya daba mir kong keteme kum ngata wara ya when you probability no ti ariyo ibi kwonyo ibi to then chances ti and I know mir wan niangi ni adani kake wanye ni tika teach romo teach nyoki romo kwa nyichi aro ngarmo ni konyo bwako kwa pa ngarmo ni kaba kero ka kara chel gen ariyo wengi fu romo teach piem gen wa junyo tek ni pa betori mi a chel mo ne chan romo lingo ka ling emarache mababa pek mimegini original manyo ko ling no functionality no do o lingo manyo pe gen chel mo mati original but there's a possibility ni mape megini romo ngolo chemical ko megi mabene. No, those are the challenges. Piem kiti na science tika biro. Poison yo chemical. But eto poison ki jimu kuma kenen kong jima kwa ni Opego chamo. Kado mkoni wate kwa nyukidi ni Opego tikero kumdano. Well, it's logical. I America, chitwale ngat ma kiti temo research ene kome ene liel pa ngat ma kiwachi brain dead ni. Family na ye go surrender en kome. Kiti ka wachi ne geno ngene latien ko to en la tibu pa latien ge yobu beri yom. Piano ngay ni kiti tem research ikome ma research ana yung mwaka di ramo konya jomo ma di kidney failure. So there are people who are willing to sacrifice kira yaniti wachinene. No, it's a good thing. It's a good thing to iwilobani in peramo bero my time lagi mo I can poverty me kome. Aramo lok kumbeni I would be free. Chala kata I was willing. Kana ngay chon like a friend in mumya wachini woda liani. Cause he's a young man. Very young, my age mate. I really felt like he needed more life because every time I sit down, we are talking to him. He is well. No kidney. One down there. And I had to fly in. Maybe you know me a kidney. And for me, that is priceless. An article rema nyakamo the actress be the queen of Katwe movie from nowhere no kidney failure. Konki watching kidney no chako teme wa 2015 around 2019 do chako made 2020 and wele mete transplant be wele la mal chako America team wa ilome India kwana so wabere karai chane they needed about 700 million Uganda shillings part makirai chane tware ayome era kidney ma mega part gu aki kan ka chele doc it's a long process kan e cherwa India kombe merkit ki pim ki nyanka uti compatible kidney uti compatible ka doc e ba kom chwara ki kwan mege ka doc e kerka so it's a long process kumbe do dugu tika tima be chwara bro doc ka tiche en bena non tika tima be gere ento inera gen makiloni sacrifice sacrifice mete iko ma chenjui diere pe Dano diere pe kela la ento pe jomatiki pero enema wate wajine kidney failure nyo pero po bo ikine omega wachalo ufonya wot lalia wamero wachi there is always hope and hope ene gen berutie ka yen bene chunyitek science tika bino jima duong tika bino ento ka wano no dana chira rio mon magi ye laco kwa mamegwa magi mini wa jima wano pe kwede roma ke miyo remo ema wano chira wa donating remo ento remo ni impingi nga matiyu kwede kikwe eno neti ka konyo laco kwa pa Dano kumbeti meno no bo tie pera mikidi ni tiene Dano ma duong tika kok ento daktari bena miro kongu ni yang ni ka tika miyo ne no Orwate kaperwate watimo kiding pia mambe pa meta minga remo ni pia matika minyone yes there's a possibility ni cha kan perwate kom ngar en rejecting kidney ni also no don kidney has gone to waste ki bena mukene check mano ke kero ni par pian Dano mukene gito ke accident mano pegino mo maraji ti kom ge so ki cher ki kwanyo yako kom ge oni wen kidney no ki kwanyo ubo ki kwanyo jimi wen ki kwanyo inno kitede no lompe ki wachi so check mati ene olo ubo konya Dano meni yang ni kakiwe kwanyo ubo pangar ni mone motoke accent ki ngo inne tike nge be kere chi eni check eni piatek piem kumbeti ka wachini arabe miyo ma mega ingarmo
akero chiano bana ye bana waji family mamega lutiana bana wachi gi pingo atika timone ento enima in apor accident gwa bana pange ko machi dongi mo time chiki biro ke kwanyo dul ko mao any in one way is biachara matio peke yankire bel jalo ku ngat mo kwanyo kidney en po cholo family is not paying chi no kwala en ramo kwala dul ko ma ero chero chara chi tinene ne biachara maracho chi la chen chek miro betie ana miro ai ne ma no we lost somebody ngat ma dong bena dir era no en kete ke waye ke kaote ieni ke kaote idara mengo wan po ci lam ni ki miro lo ko me nyoke miro te bongo atamni eni gena pera te gen ma nero experience ma mega ma nero ma bena dit cause I'd never been to any yik ke ngogene gena nge ki waye ngar mo ko do ta wa ke wiye ki ngogi ki mer ke ngato ko mo such kind of things so jimi ma timme ikar mi to duong mo miro kiro kere mi dakki wachi wan chalo tero waniang ento miro waniang ne organ transplant bill eni wo konyo family palato konyo ngat ma be no dul kom enone kibe no pera tekni no ye tie gena le mo ne consensus new agreement taken parties enone so mer kondok dul minister of health nego general ta chenge ku kate ki fon ma tot wax dano nyang pen pola dano gi tamane kage kwanya kidney ni indong you can survive with one do they what you can survive with one no kidney. You can survive so phone meta madet awareness meta madet one pelo dero ento mere awa me mere wiye ro der na e mero go bien kan go fonwa ki jom jem egni wen